Dimitri Ishkanov, pjanista 13 sena, jinsab pajjiżna sabiex idoq mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta, dan f'kunċert il-lejla fis-Sala tal-Mediterran għall-konferenzi li se jagħlaq il-Malta Arts Festival. Il-ħamis filgħodu kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti għal dan il-kunċert. Hemmhekk iltqajna mal-pjanist li minkejja li għadu żgħir jispikka għat-talent tiegħu u jsaħħar lill-udjenza bil-melodija tad-daqq tal-pjanu. Dimitri tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fejn istudja l-pjanu fil-Ġermanja. I started playing the piano when I was 3 years old. My babysitter noticed that I have a talent for the piano. But first, my dad didn't want to get me a piano because he wanted me to become a chess player or a mathematician like he is. And he's a great engineer, so he wanted me to become an engineer like almost all of our family. Spikka l-ferħ minn Dimitri li għattini darba se jdoq mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. I really like the Malta Philharmonic Orchestra. It's very nice, the people are very kind, and their music, it's really nice. I've been to many concerts of the Philharmonic Orchestra other than mine, and it gives me the chill each time I hear them, and my hair stands on my head, and it's really interesting and they're very good. Intant l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali waslet biex tagħlaq l-istaġun mużikali tagħha. Minn Settembru tas-sena li għaddiet sa Lulju ta' din is-sena, l-orkestra se tkun tellet 70 kunċert. Sigmund Mifsud, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, qal li fost l-akbar avvenimenti kien hemm it-Tur Ewropew. It-tur involva fost oħrajn diversi kunċerti fil-Ġermanja, bit-tur Ewropew ingħalaq fi Vienna. Il-feedback li kellna minn nies li dawn ovvjament imdorrijin jattendu għal orkestri internazzjonali tal-ura livell kien il-feedback kien eċċezzjonali. Allura jimlina b'kuraġġ li nemnu li għandna prodott tajjeb ħafna l-orkestra tagħna u mhux biss konna nippreżentaw lil Malta ma tajna toma tal-identità mużikali Maltija għax anke daqqejna mużika ta' kompożitur Malti. Kif ukoll laqna t-tur ġewwa Vienna Music Verein għat-tieni darba l-orkestra tagħna daqqet hemmhekk u l-istess kellna standing ovation li tieħu qed jieħu biex irbieha. Bħalissa l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali għaddejja b'ħidma sabiex fl-istaġun mużikali se jiftaħ f'Settembru tkun tista' tmur tagħmel kunċerti l-Amerika u r-Russja.